Lamka Talk and teng na bo noon chibay kang buwa here. Hun pe sa Global Zomi Idol 2020 competition ana kinei Pate final round tan tikitung manlawin lockdown te zeng in sutzop inom thesia. Tuni in sutzop ding chibang panla te kinei to bana November half final round te kinei ding himanin. Tunin top 10 finalists to houlim na tom khan nei chat bawi. Tui na masapin in contestant number 29 Nulinda to houlim na ni masawai. Hello sungin mo lockdown hon sungin na hon bang nan sin sat zele. Lockdown ni chiang po laki po theihlouh business la bang ma pai theihlouh chiang ken jong hun lem chang jangin hun tampi kan nei te man phatakena zat Zomi nai china ka Maban na final la di khong ki practice na di na atam thei pe ni na ki practice na ina ka jong hoi lwa kitaitehna na practice poi mo hi manen aman le pan hoi taka na la dan te imua mo achile tun ha covid-19 a kipat kipen ding dan bang chin pan na la zela la kiveng bit di dan tak thei ton lo po tam lo di chia hi maya apoi mo ten lo wa chu bazar jong ki pot khelo hi maya cha ina hi mai final round November ha kinei di ki chipen na ngala tai ngak la ta ni chin chu ngala cha ding ka king ta mo endo te hi in competition nei te la jong ki ngala cha ma hi mo competition chu khat po chu ngala na to ki phu na to ki dim mai hi mo tun abana contestant 23 zoi mi min samte to tom khat houlim na nei kya vai achile min nang to competition hitan kinei ta ha mo competition kinei te la lungtung hoi na sanai bang chi jaggen ding new khat na nei hi lo le bange social ding na nei le phat ding chi vem na nei khai gen setting kanei sia mo hele mi pi te hita hino pasian hita hino judge te dei sana hita hino committee te dei sana mo amau te ziain kipa thu ka hingen hi na le social na di bang manei se hoi hi mai mo ke social na di lo chu achile nang hitan tungta china kipa thu na gen bana top 5 ta na tungzo na riding na ki koyei top 5 ta na tungzo ding in chu ka kinem confidence kanei hinan le ei thu hilau pasian thu hi sia mo pasian ko ra kenga hi talwa mo kipa hoi le ke jong tun abana contestant number 5 Nancy Mangman kim to houlim na tum khan nei ke vai then final tungdi na ngala tai ngakla chile final bang hun chaki nei di final kha November that's 7 to 28 achile tun final tan tungzo in online voting hingom ding hi mo online voting tan tung le chin bangai dan nei dai online voting tan tungzo di hilang chu on support family te hi ta he no ai ke le cousin relatives te hi ta he no amau te tunga na hon support banguna Maban le hon support tau siao le te chi net na ka hon bola ki pa thu le ka hon gen nga le hi ole abana contestant number 35 mangnun moi to hun tom khat jangkit vai achile nun nang tun final round hingom di ki chi mo November changa pan bang chin na lai tu lai ta gen chu ma panla na chi long ka ziak chu bangtan hiam chu ana ki khol tai ziakina to abana hong pai no hongom non de man na ke de ka thei top sa ma kapang ka som covid-19 zain chu mi pi tiang na kisuda mai mo hi lo le mi pi tiang na tha se be zo hi mai thei mo he la zo Mabana pan hoi pi na ling kang ging ta be chi le to kidem na pen kitan chiang tungta china competition sunga ha sa na sa na pen bang hi dai competition chu ya kidem na vek ai ja haksa ka kamo elele to top 10 akite na depend haksa sa pen bange hun lai ta na chi bang chan ling den mo hi lo le bange pressure hat chenga mo mong chinan do na hu chi thei mo operator hat chi di hi thei thau hi mo ole abana contestant number 34 chinglun vung to houlim na tom khat nei kya vai vung nang achile top 5 tan tung ding na ki koi zo ei kia chu ki mong ngap tho mon ngam na poi mo hi mo competition teng chu achile competition mundanga koi photale top 15 apara top 5 tan kai to win top 5 ki koi na lai na hi changa mo lockdown song jong hun hoi ta mang dinga jong kang koi ta kang ging tan mo achile lockdown song hun pang chin na mangi
อินทองอมว่าอาจจะโฟนของข่อยกะติมจังมาปวดแค่จะเจ็บของcompetition ละมาดิบังมาปันนาตอนเราเจียวอาจังจังจุฬาของสัจเจ้าเสียนมาหอยเห็นไหมชิลกิปาหอยตุนอบานะ contestant number 26 Neiching Zouปุยกูงทุนนิ้วขัดโดนานกินไปชิลcompetition สุงามัวนักกิปานะเป็นนวมนั้นสับเป็นนังเกนเทได้competition สุงาให้ top 10 result สวยนะให้ตันตุงดินกักกิงตะเกียมโอเคค่ะฮิมาเลประธานจารินะให้ตันกตุงฮีกักกิปากเป็นนะให้บานะ organizer เตตุงอาเลกิปาทูกักกินะฮีชิลกิปาทูนังเกนเจ้าตามัวหาสันนัตัวเตขัดเลนีนังเกนเทได้ให้ competition จูหักสัตนะกัตัวกระลงลงเกียกับอินควันเจน support นาเลกับแฟนเจน support นาอหิเมฮีที่สิตาหักสัตนะจุตัวกัตัวเกยหอยกิปาหอยเลยตุนอบานะ contestant number 25 Zomi Idol houlimคิดว่าวิZomiดำเจียววัวชิลglobal Zomi level ละมั้ง Zomi Idol เฮียเขาเวลปุ่มปีอาZomiถึงกิเดมนาฮีมันนินเขาไม่ตันตุงดิงเงินมั้งนางบังชินปันนั้นได้กับปันหลักด้านเข็นขัดเตหิเลไอโซฟาจัดเกลี่ยไอโน้ตตัวมั้งอันโน้ตสมตมจนไอข้าสินการทบไปจานี่นะตุยหลุมโค้งค่ะโดนมาซาเพราะจังค่ะอันยามอสังจิของบางมั้งสินการจะหิเจ้าส่วนจังค่ะกีตาร์ของโตสาวโลสดว่าเล็กฮิเขาเทคอลเลยตั้มเวสักรอดละอีกอลบอยมั้งตอนซิลของบางอันบอยอันฮิตเทอันอมเทนจริงไงจังค่ะอันนี้แต่งาสินการทอดจังค่ะอีปิดเสียมอีสักเทตันต่างปีเป็นสุมังโลอันเดียค่ะฮิเจ้าส่วนจังละมันจังกิจิโลเดียจิดานี่Zomi นังขมัวเป็นชาวอินก็นัทยามัวนะ husky voice มามัวมีนนนังไงสังจิเลนังนักเป็นเสียงทิวเกนุนั่นเองค่ะกับแฟนสเตย์ค่ะก็ฮัลโหลนี่จิเดียโอ้นี่กี่ก็สะโจกี่ก็จีนียาเลกับแฟนสเตย์นัวอยากอันนักกี่กูอันนักเชียร์ปุยาไปแต่ดิเบก้าก็สักเทดีฮีจีน่ะตุยลุมมาเฮียก็จีน่ะปังเทตะกิน่ะกับปังอาเกลีอามาtungtawnอามาziakค่ะหัดนาkhovel vaya hi pothen pathian chu amasagi hi khovela chi changa lungkyang na tampiom te wai kam kom kala kha fence te jaka kha hat na than pe tu hi fence te ka ki pak ra fence ki pak hai loi Zomi abana contestant number 37 yang son kim kunga thuniu khat do kina nei kya wawi achile son nang dam jel mo dam hoi lal mo hoi nge achileตัวโควิด-19ไปเล่นๆมั้งนั่นนับบางนั้นกิเวงไปได้นังเกยชูตังเปียอินาอมหิมายอปุยหมดจังมักซ์บุลาคนละกะปวดไฟโลจูอินาอมหิโนปอยโมตันฮิวามัว final round ตันตุงเทดิ้งดินมุนในจังว่ากิเวนบิดเขาปอยโมมามัวอาชิเลนังตัว competition abula pada kinei pada audition round pada mo tu tan chang na tung na live vela zo anaki hazia la himanin youtube la vela hila bang la vela na comment vel ku nga mo bang pina na ki pa pi ni ka ki pa na pen hile ka chang kha lom te pan positive comments khong mo ka mu chang hi ka ki pa na lian sem ma jong ka tha nuwa me chu in chin oi chang le mabana positive comment hi ta le hon support sel le chi ka deiเงี้ยนาบอลลูน เงี้ยนาเลยกับบอลงาละฮีเก็บเอาไว้เลยเชื่อตอนนั้นแฟนสเต็กกูงามัวโควิด-19 ที่มีนัดนาฮีอาปดาอันนั้นกิเวนปิดดานุเกียนุนิ้วขัดนี้นิ้วขัดเบี้ยนิ้วขังเกียนยิงป่วยมัวเราอินะมูปวดเราอินะอีขุดของซิลเสียงเซลนี้ไว้เชียงอีปวดเชียงอะไรมาร์คบอลเตยนี่ stay safe abana contestant number 2 lian hoi kim to houlim na naked by kim dam zel mo dam zel achile nang competition tan chang na tung na ki pa thoi hi ki pa chile final round di tung di bang na ngak la ta ya hi ngak la lot final round ka bang hun aum dia la
November 7 to 28. 7 and 28 mo. Ah. Oh, actually, Zomi Idol la hi mana. Zomi Idol ti la ka pang na hi manin mo. Zomi ti la sa siam na ngai sang pen kwa. Nu lia lon chang. Yan lon ching. Nang min to kinai mo. Bang jaga nang chi ngai sang ma. A oma ma hoi sa. Oh, hoi te ma ngai sang mai ma hi mo. Abana di pen kha. Ana ngai sang dio ka jing ta ken zong The Great Song Pu Chi Di Ha Le contestant number 30 thang Tian Song ama hiam mo. Song dam zian mo. Dam zele. Sambang jo na sa ta hiai mai mo. Khang mai. Actually COVID-19 sung nang bang chin pan na la bang chin na ki vieng pi de. Pot ngai lo. Pot ngai lo itom mai. Na sep chiang a pot adang chu ina om. Oh, hoi ma mai. Na sep chang a cha nang basiam top mo lampi kal vela pe su pe to na ni thoi chi na mo. Actually mas vel na bun khol ya. Bun thau. Bun gi ge hitwan lo. Bun gi ge chui chon. Chile top 10 tan na tung na ki pa kya. Ki pak lo lung sim ki thalom nang ena dim hi mai. Final pang tungtawn di ta mo. Tun India IO ding in na ki muangam na hanang. Tun chin tale chin global level la so meeting ti hon ki dem di hiam mo. Achile nang haitan khatung ding in alate de ding khana ki koi zo ya. Cái là mà chúc kim muôn na cái này mà tang tung sắc tu đi bắt hiện này gì cái nè ama các kinh về thầu cái bà gọi lên Global Zomi Idol 2020 top 10 finalists cái to houlim na hita ni izau ta ding bo Lamka Talk ana en tu teng tu nga na bonun cái bà thôi kang gen hi